أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا صعب إلا ما جعلته صعبا ولا سهلا إلا ما جعلته سهلا وأنت إن شئت يا رب العالمين لجعلت الصعب سهلا ونسألك اللهم أن تجعل كل صعب سهلا علينا برحمتك يا أرحم الراحمين إنك على كل شيء قدير. سيقول السفهاء نفوي ويقول دايت ببين من الناس إمرد إيم ببين ma wallahum ko honɗum wonciti ɓe julɓe an qiblatihim gay qibla maɓɓe allati on kanumo ɓe laatino alayha e dow muɗum ɓulma kamɓe ene laaɗo lillahi ko allah wodani almashrigu funnange wal mahribu e hirnange yahdihi mo fewna man yasha on mo faala fewnude ila siratin faade e laawol mustaqimin foccingol wa kadhalika ko wanuni ja'alnakum men waɗiri on ummatan mofte wasatan suɓaɓe litakunu fiyo on laato shuhada a seyditotoɓe ala nasi e dow yimɓe luttuɓe ɓen fof wondema nelaɓe maɓɓe ɓen yettinannoɓe nelal ngal on yi'uno ɗum ko alqur'anare wa yakuna rasulu nelaɗo on kadi laato alaykum e dow moɗon onon kadi shahidan seyditiɗo wondema o yettinani on nulal ngal wa ma ja'alna al qiblata men waɗirali yiltitugol qibla on allati on kunta mo laatinoɗa yo nelaɗo alayha e dow muɗum illa li na'lama siwona fiyo men andu tum man yattabi'u rasula ko on bo jokkata nulaɗo on mimman yanqalibu immorde on waylitotoɗo ala aqibayi e dow keferu muɗum wa inno ko woni fi kanat yiltitede qibla on laatike la kabiratan ko sattuɗum illa ala alladina siwona e dow ɓen hadallahu ɓe allah fewni wa ma kana allahu joma si forali li yudi ahimo yeɓa imanakum gumɗinal mo ngal inna allaha no allah binnasi e yimɓe ɓen lara ufun ko hinnotoɗo ɓe rahimu yurmeteɗo ɓe gadnara gomɗi men yi'i tagalluba wajihi ka wayritagol yeeso ma gon fissama ka jiha asama falan walliyannaka mi wondi men fewtinirte qibla tan e qibla tarda ha on me welaɗa ko fiyonnun o aya ɗo tippani barra inni wondema lamma qadima rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam al madina salla nahwa baytil maqdis 16 shahran aw 17 shahran nelaɗo ɓay wi makka hewti madina ari ko jérusalem fewtirtane juule ɓe fewtirno toon ɓe juuli lebbi 16 ma lebbi 17 hiɓe fewtirde jérusalem juula joni noon wa kana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yuhibbu an yatawajjaha nahwa al qibla kanko ka ɓernde makko ko faala ko fewtirgol ka suudu kaaba juula mais mo fewtirde baytul maqdis ɓay noon imo faala ɗum ha o tiggito ɓay mo andi ko toon information mum iwroyta ok hande kadi ta fewtir jérusalem fewtir ka suudu kaaba ko nder noon ko tiggitoto kon fa anzalallahu taala allah tippini gadnara gonɗi me yi'i tagalluba wajhika waylitagol yeeso ma ngo yonulaɗo fissa may ka asama falanuwalliyannaka allah dalani mo mi wondi mi fewtinirte qibla tan e qibla tardaha on mo welaɗa fa walli wajhaka joni nen fewtinir yeeso ma ngon chatral masjidil harami ka bange miside hormantede wa haythuma kuntu noko kala ka laati ɗon onon julɓe ɓen son falama juulude hande kadi fa wallu fewtinire wujuhakum geeƴe mon e chatrahu bange suudu ndun wa inna alladina no ɓen utul kitaba okkaɓe defte la yalamuna ɓe anday annahu no fewtirgol ka suudu kaaba juula alhaqu ɗum ko gonga tabituɗo min rabbihim ɓiruɗo ka joomi maɓɓe wa malla o jooma si forali bi hafirin wertiriɗo amma yamaluna gay konko ɓe gollata wala in atayta alladina mi wondi si a addani ɓen utul kitaba okkaɓe defte ɗum ko alyahudi annasara bi kulli ayatin kala mu'jiza gonginɗo wondema ko a nelaɗo ma tabi'uɓe jokkata qiblata ka qibla ma o wama anta an kadi a wonali bitabin jokkowo qiblata on qibla maɓɓe on wama baɗum yoga maɓɓe wonali bitabin no jokka qiblata baɗin qibla yoga walay nitta bata mi wondi si a jokkiyo nelaɗo ahawa ahum beleɗe maɓɓe ɗen min baadi ma jaaka ɓawo ko ko arma ɗo minal ilmi immorde gandal innaka noon idan on tumala minal jalimin haray ko a jeeyaɗo e toñuɓe alladina ɓen ataynahumul kitaba ɓe men okki defte
ya'rifunahu hiɓe andiri fi nelaɗo kama ya'rifuna wono ɓe andiri noon abna'ahum fi ɓiɓɓe maɓɓe worɓe ɓe wa inna fariqan no fedde go minum e maɓɓe la yaktumuna lagga ɓe suuɗa e tum woni gonga on ka tawrata e ka linjil kala ka ɓi fi nelaɗo ɓe suuɗa wowmara kamɓe yaala mum hiɓe andi ko gonga ɓe suuɗi alhaqqu gonga on min rabbika koye murde ka joomi maɗa fala takunanna wo talatu min almumtarina jeeyaɗo e sikkitiɓe wali kullin no wodani kala wijhatum fewtirde huwande kamɓe mu walliha eɓe fewtira e mum juula fastabiqul hayrati aɗodiri e moƴƴereji ɗin aynama takunu nokku kala ka laati ɗon ya'ti bikumullahu allah addoya on ka dargal jami'an on fop moɗon inna allaha no allah ala kulli shay'in dow kala hunde gadirun ko wawuɗo wa min haythu kharajta nokku kala ka yaltirɗa fa walli fewtinir wajhaka yeeso ma gon shatral masjidil haram ka bange miside hormantede wa innahu no fewtirgol ka suudu kaaba lal haqqu ko gonga tabituɗo min rabbika iwruɗo ka joomi maɗa wa mallahu jooma siforali bi ghafirin weltindiɗo amma tamaluna gay ko ko wonɗon gollude wa min haythu kharajta nokku kala ka yaltirɗa fa walli fewtinir waja ka yeeso ma gon shatral masjidil haram ka bange miside hormantede wa haythu ma kuntum nokku kala ka laati ɗon onon julɓe ɓen fa wallu fewtinire wujuhakum geeje monɗen son faalama juulude shatrahu bange suudu ndun li alla yakuna fi wata latano linnasi yimɓe ɓen alaykum ɓe dow moɗon hujjatun hujja illa alladina sona ɓen jalamu toñuɓe minhum ɓe maɓɓe fala tahshawhum wota on huluɓe wahshawni hulelan min tumwali utimma fi yomi timmin ni'mati nemaji an ɗin alaykum ɓe dow moɗon wala allakum belajo onon tahtadun on feeway kama arsalna ko wanoni men nuliri fiikum e moɗon rasulan nelaɗo minkum jeeyaɗo e moɗon ɗum woni musidɗo mo yatlu mono janga alaykum e dow moɗon ayatina ayeje amen ɗen wa yuzakkikum himo laɓɓina on e shirk wa yuallimukumul kitaba himo andina on deftere nden wal hikmata e ñeñƴal sariya wa yuallimukum himo andina on malam takunu konko latanoki taalamunay ɗon andayɗo ɓurtubi inni ko on ɗum ko fiyo no waɗi allah filliti ka alqur'ana ɗo wa min haysu kharajta fa walli wajhaka shatra almasjidil haram go wa min haysu kharajta fa walli wajhaka shatra ɗiɗi wa haysu ma kuntum fa walli wajhaka shatra tati tikrar on ko fiyo non o fillitani ɗum ɗo tikralul amri yamirore nden nde fillitama ɗo bi istiqbalil kaaba fi fewtirgol ka suudu kaaba salasa marratil laabiji tati wa qala al-qurtubi inni wal hikmatu fi hadha tikrar hikma on e koko allah filliti yamirore nde laabi tati on nde masiɓe juula ɓe fewtir ka suudu kaaba annal awwala yamirore aranen nden ka allah en ɗon ka aranum si a kala wa min haysu kharajta aranum ɗum ko hombo yewta ɗon ɗen liman huwa bi makka ko kala wonɗo ka nder saare makka o ɗon yamira si on faalama juulude ko alkaaba on fewtoto go wassani yamirore ɗiɗaɓere nden ka o firtan wa min haysu kharajta fa walli wajhaka laabi ɗiɗi ɗum ɗon ko hombo yewta liman huwa bi baqiyatil amsar ko kala wonɗo e saare go kaduna ɗo harana makka an gadi sa juulay direction on ko alkaaba on ɗaɓɓitata juula wassalisu yamirore tataɓere nden ko hombo yewta ɗon kadi liman kharaja fil asfar ko kala wonɗo e wayasude woni ko e batto woni ko e avion woni ko e oto kono noon donc ko laabi tati kala ka si a falama juulude a ɗaɓɓita woni ko alkaaba on fewtata wa yuallimukum mi mandina ma lam takunu konko latnoki taalamunay ɗon andayno fadhkuruni anditirelan dewal adhkurukum min kadi mi anditira on yoɓugol ɗon washkuru li yette nema janni wala takfuruni wata on dullana ya ayyuha alladina kono ɓen amanu gomni ɓe istainu wallitore bisabri muñal wassalati e julde inna allaha no allah ma assabirini mo wondi e muññiɓe ɓen wala taqulu wota on wi'an liman yuqtalu fi ommo no ware fi sabilillahi e laawol townugol dina allah kan amwatum ko mayɓe balsi ko woni gonga on ahaya ɓen ko wuuruɓe walakin kono la tashkurun onon on so a andude hiɓe wuuri wala nabluwannakum allah daali mi wondi mi jarri boray on bi shay'in goɗɗum min al khawfi immorde e kulol wal juu'i e heege wa naqsin e ɗuytorede min al amwali ka jawle wal anfusi ka wonkiji wa samarati ka ɓiɓɓe leɗɗe wa bashiri sabirin weltinir muññotoɓe ɓen natugol aljanna
alladina ko ɓen woni ɓen ida asabatu marasibiɓe musibatu masibo galu ɓe wiya inna no menen lillahi ko allah jeeyi men ɓay noon ko allah jeeyi men o waɗay men kala ko faala wa inna no menen ilayi ko faade ka makko raji una men ruttoto si men maayi ulaika ɓe sifaɓe ɗi sifaji moƴƴi ɗo alayhim woni e dow maɓɓe salawatu mantore moƴƴere min rabbi min murre ka jum maɓɓe o rahmatun e yurmede wa ulaika ɓe sifaɓe ɗi sifaji moƴƴi ɗo humul muhtadun ko ɓe woni fewnaɓe ɓe inna safa no fello safa ngon wal marwata e fello marwa ngon min sha'airillahi ko jeeyaɗi e mandiji dina allah ɗin faman hajjal bayta kala hajjuɗo ka suudu kaaba a wi itamara ma o waɗi umra fala junaha bakkatu fawaki alayhi e dow makko an yattawafa bima nde o wangoto e ɗen pelle ɗon ɗiɗi wa man tatawwa kala gattuɗo hayran ko moƴƴi fa inna allaha no allah shakirun ko warjotoɗo alimum anduɗo inna alladina no ɓen yaktumuna suuɗayɓe ma anzalna konko men tippini min albayinati immorde hujjaji feeñuɗi ɗin wal huda e peewal ngal min mbaɗi ma bayyannahu ɓawo men ɓanginani ɗum linnasi yimɓe ɓen fil kitabi ka nder deftere ulaika ɓe sifaɓe ɗi sifaji bonɗi ɗo yal anuhumullahu allah no huɗude ɓe wa yal anuhum no huɗude ɓe kadi allah inun huɗayno ko ɓeɗo noon wonɓe suuɗude ɓen kon ɗum ka tawrat ɓe suuɗa fi nelaɗo o wano allah daari noon allazi yajidunahu maktuban indahum fi tawrat wal injil allah ini allazi on nelaɗo yajidunahu moɓe tawi fi muɗum maktuban no windi indahum ka maɓɓe fi tawrat ka tawreta wal injil e kal injil donc al yahud e annasara ɓe fof ɓe yi fi nelaɗo ka tawreta e kal injil donc ɓe suuɗa e tu woni ɓe nafi makko ala toon par ce que ɓe reconnait salimo joni noon ko ɓeɗo ɓay noon allah feññini fi makko inni kala ɓe wonɓe suuɗude inna allazina no ɓen yaktumuna suuɗayɓe ma anzalna konko men tippini minal bayinati immorde hujjaji feeñuɗi ɗin wal huda e peewal ngal yani ko won ɗum woni ɗum yukhfuna ɓe suuɗa ma anzalnahu konko men tippini minal ayatil bayinati ayaje ɓangude waddalail e dalilji alwadihati feeñuɗi allati ɗin tadullut tindinayɗi ala sidqi muhammadin sallllahu alayhi wa sallam e dow gongugol nelaɗo on ɓe suuɗa noon ɗum ɗon ko ɓen ɗon inna wondema min baadi ma bayyannahu ɓawo men ɓanginande ɗum linnasi yimɓe ɓen fil kitabi ka nder deftere ulaika ɓeɗo yal'anuhumullahu allah no huɗude ɓe wa yal'anuhum no huɗude ɓe kadi allah inun huɗoɓe ɓen illa alladina sona ɓen tabu tuɓuɓe wa aslahu ɓe moƴƴiri ko ɓe bonnuno kon wa bayyanu ɓe ɓangini ko ɓe suuɗi kon fa ulaika ɓen ɗon a tuubu alayhim allah daali mi jaɓanay ɓe tuubuɓe on wa ana tawabu komi woni jaɓo tuubuɓe arrahimu yurmeteɗo tuubuɗo inna alladina no ɓen kafaru yedduɓe wa matuɓe maayi wa hum hara kamɓe kuffarum ko heferɓe ulaika ɓe sifaɓe ɗi sifaji bonɗi ɗo alayhim defike ɓe la'natullahi kuddi allah ndi wal malaikate kuddi malaika ɓen wannase kuddiɓe ɓen ajmayna ɓe dendalngal khalidina ko woddiraɓe luttinede fi ha nder ton la yukhaffafu anhum ɓe hayfinanoytaki al adabu lette ɗen wala hum ɓe onali kadi yunzaruna muññanteɓe wa ilahukum reweteɗo mon on ilahum wahidum ko reweteɗo goto la ilaha ala reweteɗo e gonga illa o sona kanko arrahman ko yurminayɗo julɗo e kefeero ka aduna arrahim yurminayɗo julɗo tun kalaka inna fi khalqi samawati woni e tagugol kammuli ɗin wal ardi e leydi ndin wahtilafi layli e luutindirgol jemma on ko fiyannungo aya ɗo tippani oɗo aya sababu nuzul makko on an atawu qala unzilat bil madina ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa ilahukum ilahun wahid ko bay allah teppinene wonne rebeteɗo mon on ko goto pet bay o inni ɗum fagalat kuffaru quraish bi makkata e ferɓe quraish yanko wonɓe ɓen makka ɓe inni me kayfa yasa'u nnasu ilahun wahidu ɓe inni ɓe yimɓe ɗuɗude o aduna ko honno ɓe heɓirta hara ko goto pet ɓe rewata mais on no wawi handurnade ɗum ɗo fof nono ɓe yimɓe ɗuɗiri ɗo fof ko onno rewete ɗon wonirta goto e hoore yimɓe ɓen ko ɗuuɗi kon fof ka aduna ɓe woli ɗum ɗon tun fa anzala llahu taala allah tippini ɗon o inni inna fi khalqi samawati woni e tagugol kammuli ɗin wal ardi e leydi ndin wahtilafi llayli e luutindirgol jemma on wan nahari e ñalorma on wal fulki llati e tagugol ɗen laaɗe tajiri dogayɗe fil baari ka maayo bima yanfa unnasa wondude konko no nafa yimɓe ɓen wa ma anzala llahu e kala ko allah tippini mina sama immorde ka sama min ma in immorde ndiyan
fa ahaya o wurnitiri bihi sabu ɗan ndiyan al arda leydi ndin bada mawtiha ɓawo yorugol mayri wa batha o sakiti fiha ka leydi min kulli dabbatin kala riɓowel wa tasrifi riyayi e yiltidirgol kenuli ɗin wa sahabil musakhari e tagugol ɗen duule eltade bayna samai wal ardi hakkude leydi e kammu la ayatin ɗum ɗo fof ko dalilji tindinayɗi fi bawgal allah ngal ligawmin kono ko fi ɓe yimɓe yaqiluna haqqilayɓe wa minan nasi no woodi yimɓe ɓen man yattahidu ɓen ɓe no jogito min dunillahi ko woori allah andadan sanamuji yuhibbunahum ɓe yiɗira ɗin ka hubbillahi wano gomɗinɓe ɓen yiɗiri noon allah walladina kono ɓen amanu gomɗinɓe ashaddu hubban ɓuritirɗe giggol lillahi fi allah walaw yara allazina si tawno yi'ayno ɓen jalamu toñirɓe kefeeru id yarawna al adaba tuma nde ɓe yi'oyta lette ɗen annal quwata ɓe anda e jaka doole ɗen lillahi ko allah tum wodani jami'an nde dendagal wa anna allaha no allah shadidul adabi ko tiiɗuɗo lette id tabarra alladina janto tuma nde pottitoyto ɓen uttubi u jokkanoɓe min alladina ɓe pottito immorde ɓen ittaba u jokkunoɓe ɓe wa ra'awul adaba ɓey'a lette ɗen wa taqatta'at bihim taƴa hakkude maɓɓe al asbabu sababuji ɗin wa gala alladina wiya ɓen ittaba u jokkunoɓe law anna lana si tawno no wodanno men karratan yiltitagol ka aduna fana tabarra a menen kadi min pottitoto ɗo min ɗum immorde ɓe kama tabarra u minna wano ɓe pottitori men ni hande kadhalika ko ni yurihimullahu allah holliroyta ɓe amalahum golleji maɓɓe ɗin hasaratin kaninse alayhim e dow maɓɓe wa ma hum hara kadi ɓe onali bi kharijina yaltayɓe minan nari immorde yite nge ya ayyuhannasu kono yo yimɓe kulu ñaame mimma fil ardi immorde konkoni ka leydi halalan hara no dagi tayyiban hara kadi no laaɓi wala tattabi wota on jokku khutuwati cheytan juri cheytane innahu no cheytane lakum wona nde on aduwum ko gañomo binum ɓanguɗo ngaygu al ulama o ɓenni si a sikki si a ñaami ko harmi a haaray no wa'i wa si a sikki yarugol ndiyan ɗan ka baade ndiyan lanɗan ɗan ittay ɗon ka kono yarirɗa wo ndiyan lanɗan ɗan ɗon ɗiraɗa donc kono ñaamirɗa wo ko harmi weeliraɗa kadi man akala bi batilin jaa bi haqqin kala ñaamuɗo e hoore fenade e hoore driblugol yimɓe ɓen ñaama andi a ñaamiri fenade allah weelinte e hoore goonga a weelete e hoore goonga donc ko ɗum waɗi on ni sa geray ñaamu ko dagi kon ko ɗum ɗon tun haarinta innahu no kanko lakum wona nde a duwum ko gañomo mbinum ɓanguɗo ngaygu innama yamurukum andu ko cheytane yamirta on bissuyi koko boni kon walfashayi e pankare zina wa anta ɓuulu e nde woɗoton alallahi fawni allah mala taala muna konko ganda wa idha qila lahum si ɓe wiyanama ittabiu jokke ma anzalallah konko allah tippini qaalu ɓenna balsi koni nattabiu menen men jokka e ma alfayna konko men tawno alayi e dow muɗum aba ana babiraɓe amen ɓen allah jaabitiɓe awalaw kana haysi laatino ke noon aba uhum babiraɓe maɓɓe ɓen la yaqiluna ɓe haqqilanta shay'an hay hunde wala yataduna ɓe fewata wa mathalu llazina ko woni misal ɓen kafaru yedduɓe ka angal waajitorgol waajuji ɗin ka mathali llazi hiɓe wa'i wano on yanɗigu wonɗo ewnade bima la yasma'u konko nanata illa du'a an sona noddandu wani dange ewnandu summum ko ɓe faaduɓe bukumum bobiɗuɓe ummiyum bumɓe fahum kamɓe la yaqilun ɓe haqqilta iɗa andi siɗa wondi ɗo e mumunte si a sonki nanay ko sonkuɗa kon mais est ce que faamugol ma ngol noon ko non awa wo ɓeɗo ko noon ɓe wayri ɓe nanude ko wolete ko mais ɓe ala nafitorde waajuji ɗi ya ayyuhalladina kono ɓe amanu gomninɓe kulu ñaame min tayyibati laaɓuɗi dagiɗi ma razaknakum konko men arsiki on washkuru lillah yetton nemaji allah ɗin in kuntum so laadi ke iya ko kanko tabuɗuna won ɗon rewde innama harrama ande ko allah harmini alaykum e dow moɗon almaytata ko jiibe waddama e ƴiiƴan sankotoɗan walahamal khinziri e tewu kose wa ma uhilla e konko ewna bihi fewndo hirsede muɗum li hayrillahi harana inde allah ɓay sirkoɓe ɓen kamɓe kadi ɓe hirsay mais kamɓe naynugol bismillahi ɓe nawoni bismillata ma ɗum bismil uzza ma ɗum bismil manata inde sanamuji maɓɓe janɗuɗi ɗin ɓen nayi inde sanamuru kaari ɓe hirsa donc ɗo ini ɗo wa ma uhilla e konko ewna bihi fewndo hirsede mum li hayrillahi harana inde allah famanide turra kala noon mo lorra ɓiƴi ha o ñaami ɗi piiji harmuɗi ɗo hayra bahin harana bewɗo wala aadin wona jaggituɗo o tewaki pas o ñaami ɗum ko feere ala ñammini mo fala isma alayhi junubu fawaki mo
inna allaha no allah khafurun ko yafotoɗo mo rahimu yurmeteɗo. Si a yahi e nokkure a welama tawi fus ala ko ñaame sina kose porko on woni ɗon, ara a heɓali hunde a ñamay porko on ɗon no daganima par ce que a heɓali fu ko ɗoni famanide torra ɗon ko lorra kam puusuma ya ñaama a heɓali ko ñaama sina ɗum ɗon. inna alladina no ɓen yaktumuna suuɗay ɓe ma anzalallahu konko allah tippini min alkitabi immorde ka deftere wa yashtaruna bi ɓe sottira ɗum samanan qalilan coggelel pamarel ulaika ɓe sifaɓe ɗi sifaji bonɗi ɗo ma yaakuluna ɓe ala e ñamude fi butunim ka nder leydi maɓɓe illa nara sewna yite nge. ɗum ko ceernoɓe maɓɓe ɓeɓe ɓe yeeni yo change tawreta on e linjera on kala ka fiine laaɗoni ɓe itta ɓe aɗa goɗɗungo donc ɓe yoɓaɓe ko ɓen inna ɗimbuɗi ko ɓe yoɓa ko yiite ɓe woni ñamude. wala yukallimuhumullahu allah yewtidoytaka de maɓɓe yawmal qiyamati ñande dargal wala yuzakkihim o laɓɓintaɓe wala hum noɗen ɓe azabu lette alimum musude. ulaika alladina ko ɓe woni ɓen istarawu dalalata suɓiɓe majjere nden bil huda e di pewal ngal wal azaba ɓe suɓi lette ɗen bil mahfirata e di yafuye on fama asbarahum ko on ɗum muññini ɓe ala naari e dow natugol yiite. dhalika koko jantaɗo ɓe anna allah ko sabuno allah nazzala o tippini alkitaba deftere nden min haqqe gonga wa inna alladina no ɓen ihtalafu lutodirɓe fil kitabe e deftere nden la fi shigagim ɓe woni e lurral baidin woɗɗitingal gonga. laysal birra dewal ngal wonali an tuwallunde fewtinirton wujuhakum geece mon ɗen qibalal mashriqi ka bange funnange wal mahribe ka bange hirnange walakinnal birra kono ko woni dewal ko woni moƴƴugol man amana billahi ko gomɗinɗo allah wal yawmil akhire ñalande sakkitine nden wal malaikati e malaikaɓe ɓen wal kitabi e defte ɗen wan nabiyina e annabaɓe ɓen wa atal mala o okkitira kadi jawdi ala hubbihi e dow yiɗugol mo jawdi ndin o hokka ɗum zawil qurba jomiraɓe ɓaɗodiral makko enɗan wal yatama e alyatimaɓe ɓen wal masakina e miskinɓe ɓen wabna sabile e ɓiɓɓe laawi wasailina e torotoɓe ɓen wa firrigaɓe e firinɗingol daɗe wa qama salata o ñinna noon julde nden wa ata zakata o itta zakka on wal mufuna e ɓen hunnayɓe ɓe ahadihim ahadiji maɓɓe ɗin ida ahadu se ɓe ahodama wassabirina e ɓen muñotoɓe fil basa e ka sattede basal waddarra e ka lorra ñabbeli wa hinal basi e ka sanga hare. ulaika alladina ko ɓe woni ɓen sadaku gonguɓe ka imanu muɗum wa ulaika ɓeɗo humul muttaqun ko ɓe wono huloɓe allah ɓen. ya ayuha alladina kono ɓen amanu gomninɓe kutiba farlama alaykum ɓe ɗo moɗon alqisasu yottagol fil qatla ka waru horeji alhurru dimo no wartore bil hurri sabu o wari dimo wal abdu jiyaɗo no wartore bil abdi sabu o wari jiyaɗo ko fiyon ɗum o kadi aya ɗo tuppi sababu nuzul makko on an qatada anna ahlal jahiliya kana fihim bakhyum mata'atun lishaitan fewno ɓe wonno ka jahiliya hari hiɓe bewi ha feƴƴiti hiɓe ɗofti cheytane ha feƴƴiti fihon ɗum wa kana alhayyu minhum iza kana fihim man'a fa qutila abduhum fa qatala abduhum abda akharin qalu lan naqtulu bihi illa hurra. hakke ko ɓe bewno ka fewno ka jahiliya ayi ay wano nokkure ni kamɓe goɗɗo e maɓɓe si goɗɗo waranama ɓe ara ko jiyaɗo quartier go ari warani ɓe ka quartier maɓɓe ɓen nayi menen hakke ko andato meɗen wawi yottagol won menen na jiyaɗo men waranta on ko dimo men waranta on lonto on jiyaɗo ɗon. si goɗɗo waraniɓe debbo ɓenna ok menen si meɗen yottade na debbo men wari tanto on ko gorko men warata place oɗa andi ɓe ɓurtina kamɓe donc ko ɗum no waɗi allah inni alhurru dimo no wartore bil hurri sabu o wari dimo wal abdu jiyaɗo wartore bil abdi sabu o wari jiyaɗo wal unsa debbo no wartore bil unsa sabu o wari debbo. o inni ɓe na si on yottoto yotte yeru koɓe waɗi on ko faman ufiya lahu kala kadi yafanaɗo min ahi immorde ƴiƴam musidɗo makko on shay'un goɗɗum joni fami waraɗon inni menen men yaafike yo warɗo mo yoɓu diya fattiba'un haray yo yaafiɗo on ƴantirdiya on bil ma'rufi no moƴƴiri ka sariya wa ada'un yo yaafaɗo on kadi tottirdiya on ilayhi faade yaafiɓe mo ɓen bi ihsanin no moƴƴiri. dhalika o yaafuye tahfifun ko hayfinangol on min rabbikum immorde ka jomimon wa rahmatun e yurmegol on famani itada kala non jaggitoyɗo baɗa dhalika ɓawo o yaafuye ɗo falahu noɗani mo adabu lette alimum musuɓe. walakum no wodani on fil qisasi ka yottagol hayatun gurdan ya ulil albabi ono yo jomiraɓe haqqillaji
lallakum bela jonon tattaqunon hulay Allah. Kutiba farlama alaykum e dow moɗon ida hadara si ari ahadakum goɗɗo mon almawtu mayde nden in taraka si tawi himo acci hayran jawdi alwasiyatu haray ko wasiyanagol lil walidayni jibinɓe ɓen ɗiɗo walla grabina e jomiraɓe ɓaɗodiral ɓen ka enɗan bil marufi no moƴƴiri haqqan ɗum ko haqqe alal muttaqina e dow huloɓe Allah ɓen. Faman baddalahu kala wattituɗo wasiye on badama samiyahu ɓawo nani ko wasiye ɗon wasiyi kon fa innama ithmuhu anduno junubi munɗin alalladina woni e dow ɓen yubaddilunahu wattitayɓe wasiye on inna allaha nolla samiun ko nano konngudi jiyaɓe makko ɓen alimum anduɗo annuyeji maɓɓe ɗin. Faman khafa kala huluɗo min musin immorde wasiyotoɗo janafan oñagol aw ithman ma o hulanimo bakkatu fa aslaha o moƴƴini baynahum hakkunde maɓɓe hakkunde wasi ɗon e ɓeɓe wasi fi muɗum fala isma alay bakkatu fawakimo kanko moƴƴintinɗon. Inna allaha no allah gafurun ko yafotoɗo rahimu yurmeteɗo. Ya ayyuhalladina kono yo ɓen amanu gomɗinɓe kutiba farlama alaykum ɓe dow moɗon asiyamu korka kan kama kutiba wano farlirano noon alalladina e dow ɓe amin qablikum aɗinoɓe on lallakum bela jonon tattaqun on hulay Allah. Ayyaman korka kan ko ñalɗi ma'dudati lintaɗi balɗe 29 ma 50. Faman kana kala laatiɗo minkum e moɗon maridan nawnuɗo aw ala safarin ma himo e hoore wayasi fa iddatun yo kontoy min ayyamin ukhara ñalɗi go yo ñaamu o kalkila ko jelu o ñaami so ndikkoyi o yoɓita ko ɗum woni ɗum. Wa alalladina no e dow ɓen kadi yutiqunahu waway ɓe horugol wondude e sattende ɓen ɗon no fay ɓe fidiyatu sodako andi no woodi ɓe joƴƴina ɗo kilo 2 ɓenna ya ƴettu ƴetta hara sattanalima goɗɗo go ara ɓenna yo ƴetton kilo ɗo ƴetta kono hara ko kara han ko ɗumte yutiqunahu hara ɗawa hara townaygoy kono ko kara han townirta si bon si ko si fewndani ke ɗon on tigi nayejo on o nawi hara to si o hoori ko kara han o liɓirta ko on innayo etu ma a himo nawni nawnare nde sellata kadi e pi o wata horidude e mayre ko ɓen ko ɗum woni wa alalladina no fawi ɓen yutiqunahu waway ɓe horugol wondude e sattende kara han ɓe townirta fidyatun sottagol honɗum woni sottagol ngol ta'amu miskin ñammingol miskino. Faman tatawwa kala gattuɗo hayran ko moƴƴi fo wa ɗum hayru law ko moƴƴere onandemo si ɓe innima ok koye etata par jour ko kilo 2 e feccere an a waɗanimo etanta on kilo 3 probléme ala ko ɗoni faman tatawwa a ɓeyditi ka wiyaɗa ɗo fo wa ɗum hayru lahu ko moƴƴere onandemo wa anta sumu ko nde horoton hayrun lakum ɓuri on moƴƴande ɓay korka kan no wondi e cellal in kuntum si on laatike taalamunay ɗon andayno. Shahru ramadan lewru suumaye alladi ɗum unzila tippinandu fiye muɗum alqur'anu jangetende nden hudan ko nde peewal linnasi fi yimɓe ɓen wa bayinatin ko nde ɓanganduye minal huda immorde peewal ngal wal furqan ko sendinirde hakkude gonga e fenande. Si ɓe inni alqur'ana koye suumaye tippina yirto kadi ara a yetama a qur'an on koye nder duuɓi 23 tippi kono ɗum ɗo wonirta a wonay confuse tippinede alqur'ana on ittamo ka lawhil mahfuz addamo ka baytul izza ko ngu kammo hikkodirngu ngun e aduna on ɗo si a teggitike ngungu yata ɗo nokku goo no toon ka innete baytul izza suudu teddungal maintenant qur'an nde fou Allah ko ittinde ka lawhil mahfuz addinde ka baytul izza ɗum ko jemma laylatul qadr ɗum ko e suumaye ok ittugol nde gon noon ka baytul izza tippina e nelaɗo ɗum koye nder duuɓi 23 wonde go haray mo makka goɗɗum ngari mo madina ay ɓay corteji go ko madaniya goɗɗi makkiya voilà donc ko tippanɗe ɗiɗi en gros et en détail nde tippi globalement e tipporgol seeɗa seeɗa. Shahru ramadana lewru suumaye alladi ɗum unzila tippinadu fi e muɗum alqur'anu jangetende nden hudan ko nde peewal linnasi fi yimɓe ɓen wa bayinatin ko nde ɓanganduye minal huda immorde e peewal ngal wal furqan ko sendinirde hakkude gonga e fenade ma ko sendinirde hakkude ko dagi e ko harmi. Faman shahida kala seediɗo minkum e moɗon ashara lewru non falyasumu yo horundu waman kana kala laatiɗo maridan nawnuɗo aw wala safarin ma himo e hoore wayasi fa iddatun yo konto e min ayamin ukhra ñalɗigo yo ñaamu ka woni ɗon wayasi ha on iwa e wayasi o ma fewndo ka onan ɗon o ñaama so ndikkoyi o yoɓa. Yuridu llahu bikum Allah ko faalana on al yusra ko newende nden wala yuridu bikum Allah faalana ka on al usra sattende nden wali tukmilul iddata fi yon timmin kontore nden balɗe 29 ma 50 wali tukabbirulla fi yon mawnin Allah ala ma hadakum e dow konko fewni on wala lakum bela jonon tashkurun on yetta e nemaji Allah ɗi.
wa idha sa'alaka silandike mayonelaɗo ibadi jiyaɓe am ɓen anni fi am fa inni no min qaribum komi ɓattiɗo ko fiyonnugo aya ɗo tippani ruwiya anna jama'atan min al arab sa'alu nabiya sallallahu alayhi wa sallam ko jama buy e nder arabuɓe ɓen ari randinelaɗo ɓe nimo fagalu ya muhammad a qaribun rabbuna fanunajihi am ba'idum fanunadihi ɓenni me allah no ɓadi men sowndomo kahimo woɗɗiti men ewnomo fa anzalallah kon say allah tippini wa idha sa'alaka silandike ma ibadi jiyaɓe am ɓe anni fi an si tawi miɗo ɓattima si miɗo woɗɗiti fa inni no min qaribum ko mi ɓattiɗo ujibu mi nototo kadi da'wata da'i noddandu nodduɗo idha da'ani si o noddilan falyastajibu li yoɓe notolan ka iman wal yu'minu bi yoɓe gomɗina lallahum ɓe lajo kamɓe yarsudun ɓe feway uhilla lakum on daginanama laylata siyami jemma korka arrafathu rendugol ila nisaikum faade sonnaɓe mon ɓen hunna kamɓe libasul lakum ko ɓe cuddu moɗon ko ɓe koltu moɗon wa antum onon kadi libasul lawna ko on koltu maɓɓe oɗo aya ko o tippi hari aranum fi korka kam ɓay tippike lamma nazala sawmu ramadan kanu la yaqrabuna nisaa ramadan kullahu hari si suuma e hewti gila ñande go suuma e ha ñande julde an e ɓeygu ma on yiɗata ka korka fuɗɗi joni noon wa kana rijalu yakununa anfusahum woɓɓe go harno toon no profitude yiida e ɓeyguli mum ɗin allah noon ɓay o daginano yiɓe o inni ok mi andi hari woɓɓe go kadi noon no profitude toon yiida e ɓeygu mum e ore hari sa ñalli horde jemma kadi na ya yiido e ɓeygu ma o inni noon joni on daginanama uhilla lakum on daginanama onon julɓe ɓen laylata siyami jemma korka arrafasu rendugol ila nisaikum faade sonnaɓe mon ɓen hunna kamɓe libasul lakum koɓe coñci moɗon koɓe cuddu mon wantum onon kadi libasul lawna ko on cuddu maɓɓe ko on coñci maɓɓe ko on ɗum woni golle coñci wona surrugol ɓandu ndun alors ɓeygu ma ko kanko duwama surrude an kadi ko an duwa surrude mo ko a coñci makko ko o coñci ma c'est à dire ɓayɗan noon coñci ko on ɗum waɗanta ɓandu ko surrugol ndu donc ɓeygu koko kanko surrata moodi makko moodi kadi kañum surrata ɓeygu mum allah daali noon alimallahu allah andi annakum no onon kuntum hari on laatike tahtanuna hiɗon janfade anfusakum hoore mon fataba alaykum o jaɓani on tuɓuɓe on wa afa ankum o yaafike on kadi fal ana joni noon bashiruhunna soccodire e maɓɓe wabtahu ɗaɓɓo ma kataballahu lakum konko allah windani on e ɓiɓɓe wa kulu ñamon washrabu yaron hatta yatabayyana lakum ha ɓangana on alkhaytul abyadu garawol danewol ngol min alkhaytil aswadi immorde garawol ɓalewol ngol min alfajiri ka peeral fajiri ko woni ma'ana o garawol danewol e ɓalewol ko feerugol fajiri ndin ko ɗum woni ma'ana on thumma timmu siyama refti timminon korka kan ila layli faade ka jemma wala tubashiruhunna wota on soccodir e rewɓe mon ɓen wa antum ara onon akifuna ko on ufiniɓe fil masajidi ka juulirɗe tilka ɗum ɗo hududullahi ko keeri sariyaji allah fala tagrabuha wota on ɓattuɗi kadhalika ko anni yubayyinullahu allah ɓangediranta ayati ayaji makko ɗi linnasi yimɓe ɓen lallahum ɓeɗa jo kamɓe yattaquna ɓe hula e allah wala ta'kulu wota on ñaamu amwalakum jawle mon ɗen baynakum hakkunde mon bil batili e hoore fenade wa tudlu biha naɓon jawle ɗen yeenoyon ilal hukkami ka ñaawoɓe ɓen li ta'kulu fi no ñaamiron fariq an feddego min amwali nasi immorde jawle yimɓe ɓen bil ismi wondude e bakkatu wantumara onon taalamunayi ɗon andi ɗum dagaki yasalunaka ɓe ara ɓe landuma e nelaɗo anil ahillati fi darorde lebbi ɓe inne ko fi hon ɗum de leydu ɗum ɓe andi ɗum ɗo ko yoga e sahabaɓe ɓen ari ka nelaɗo ɓenni nelaɗo ɓenni ma balul hilal yabdu daqiqa mislul khayt summa yazidu hatta yamtaliya wa yastawi summa la yazalu yanqusu hatta yauda kama bada la yakunu ala halatin wahidatin kashams ɓenni me nelaɗo ko fiyon ɗum ndu lewru sindu fuɗɗade ka fuɗɗode hara no wayi wa ciifum ni garawol ndu ɓeydora noon seeɗa ha ndu tulɓiɗa ndu timmatis ndu ñande 14 ma 15 yaran so e ndu tulɓiɗi ndu yilto kadi ndu ɗuyto doy ha wano ndu wonirno noon ka ara num
ko fi on ɗum lewru ndun kam wa'awa nange ngel lanni kange fuɗi ɗon nge timmitis ha kange mutoyta ɗum fi on ɗum aɓe allah noon yetine laaɗo yasalunaka ɓe landotoma anil ahillati fi darorde lebbi ɓuri yeeto ɓe hiya ɗum ko fiyon ɗum lewru ndu daranto wona go'o ɗiɗi tati nayi joyi ha ndu timmoya mawaqitu ko waɗintinanayi ɗum haajuji ɗi linnasi fi yimɓe ɓen wal hajji e hajji o ko goɗɗo ko lewru ndun si ndu dariki hande ɓenni hande ko go'o wonira ɗon janngo ɗiɗi tati nayi ha tundu ma yi fuɗɗito kadi ko ɗon heɓata ka waɗa date haajuji maɗi inna mi yahay afrique le 15 ma ɗum ɓiɗɗo an on jombay le 2 siga noon noon koka waɗa date haajuji maɗi ko ɗum woni waɗirantam wa laysa al birru dewal ngal wonali bi an tatul buyuta nde ardan ton cuuɗiɗi min zuhuriya ka babbe majji walakinna al birra kono ko woni dewal manittaga kon huluɗo allah wa'atul buyuta ardane cuuɗiɗi min abwabiya ka dambude majji wattaqullahu le ala lalakum ɓeɗa jonon tuflihuna o maloyte oɗo kadi ko fi hon ɗum al ansar kanu ida ahrama arrajulu minhum fi ljahiliya lam yadkhulu baytan min babihi bal kana yadkhulu min su'bin fi zahrihi aw yattahi sullaman yas'adu fihi fa anzala allahu qawlahu ta'ala laysa albirra bi an tatul buyuta min zuhuriha hari kadi fewndo ɓe woni ka jahiliya si goɗɗo horminani ke hajju o natirta ka suudu makko ka dambugal ora e woni ka ɓaawo o tufira ɗon o natira ɓaawo suudu ndun ton allah inni arde ka dambugal tawi ɗum ɗon kadi ko pratique jiɗi ɓe miijitani tun hoore maɓɓe ɓe waɗi wattaqullahu li ala lalakum ɓeɗa jonon tuflihuna on maloyte wa qatilu haɓe fi sabilillahi e laawol dina allah kan haɓon homɓe alladina ɓen yuqatiluna kum wonɓe haɓude on wala tata duwota on jaggitu noon inna allaha no allah la yuhibbu ida almutadina jaggitayɓe ɓen waqtuluhum haɓeɓe haythu saqiftumuhum nokku kala ka tawɗon ɓe wa akhrijuhum yaltineɓe min haythu akhrajukum nokku kala ka ɓe yaltini on wal fitnu ko shirka ashaddu ɓuri mawnude ɓuri tiiɗude min al qatli dini haɓugol kefeere on wala tuqatiluhum mo taw haɓuɓe noon indal masjidil harami ka miside allah hormantede hatta yuqatilukum ha ɓe haɓa on fihi ton fa in qatalukum si ɓe haɓi on ka miside hormantede faqtuluhum haɓeɓe ɗon kadhalika ko wanni jasaul kafirin on joddi hefreɓe ɓen fa in intahaw si ɓe haɗitike fa inna lano allah kafurun ko yafotoɗo rahimu yurmeteɗo wa qatiluhum haɓe shirkoɓe ɓen hatta la takuna ha hara latota ko fitnatun shirk wa yakuna dinu dina kan latano lillahi allah tum fa in intahaw si ɓe haɗitike fala udwana jaggitere ala illa ala salimina si wona e dow toñoɓe ɓen ashaharul haramu lebbi hormanteɗi ɗin no haɓire e muɗum bi shaharil harami saabu ɗaɓɓitede ka lebbi hormanteji war hurumatu hurumji ɗin qisasum ko yottagol famani tada kala jaggituɗo alaykum ɓe dow moɗon fatatu jaggite alay e dow makko bi mislima atada yeru ko jaggiti kon alaykum ɓe dow moɗon wattaqullah hulon allah wa alamu andon anna lano allah mal muttaqina monde hulayɓe mo ɓen wa anfiqu dépense fi sabilillahi e lawol tonugol dina allah kan wala tulɓu wota on werlo bi aydikum juuɗe mon ɗen ilatta halu kati faade konko halkata on wa asinu moƴƴine golle inna lano allah yuhibbul musinina mo yiɗi moƴƴinayɓe golle ɓen wa atimmul hajja timmine hajju on wal umrata e umra on lillahi hara ko fi allah fa in uhsirtum si on sakkama ko ɗum woni on haɗama timmingol hajju ma umra sabu nawnare fa mastaysara haray itte kala ko newani on minal hadi immorde e kirse ngeloba ma nagge ma dammol wala taaligu wota on fembu ru'usakum koye mon ɗen hatta yabluhal hadiyu ha kirse ɗen yettoma hillahu nokku muɗum faman kana kala laatiɗo minkum e moɗon maridan ko o nawnuɗo aw bihi mano e makko adan lorra min ra'asi ka hoore makko kala ko waɗuma ka hoore ka horminaniɗa hajjuma umra a fembike fa fidyatun haray ko yo sottor min siyamin korka aw sadakati maytugol sadaka aw nusukin ma kirse fa ida amintum si on hoolike faman tamatta kala dakmitiɗo bil umrati ɓaawo lannugol umra on ilal hajji ɗon e hajju on hewtude fa mastaysara on ɗon kadi ittay kala ko newanimo minal hadi immorde kirse faman lam yajid on mo heɓali ko itta fa siyamu yo horu salasati ayamin balɗe tati fil hajji ka hajju wa sabatin o hoora balɗe jeɗɗi dara jatum si on arti tilka ɗum ɗon asharatun ko sappo kamilatun timmuɗo dhalika koko janta ɗo nde ñawore ɗo liman lam yakun ko fi on mo laataki aluhu ɓe ngure muɗum hadiril masjidil harami ko huɗuɓe ka miside hormantede wattaqullahu le allah wa alamu andon annala no allah sadidul gaabi ko tiiɗuɗo dette
alhajju waɓutu hajju on ashurun ko lebbi ma'lumatun andaɗi faman farada kala farluɗo hoore mum fihinna e majji alhajja hajjoygol fala rafasa haray rendigu ala wala fusuga yaltugol e ɗoftare ala wala jidala wenje ala fil hajji ka hajju to wa ma tafalu kala ko golluɗo min hayrin immorde moƴƴere ya'lamuhullahu allah no andi fi mum o yoɓa yo wa tazawwadu yoɓe fa inna hayra zadi ko ɓuri moƴƴude e jooɓa attaqwa ko kullol allah wattaquni hulelan ya ulil albabi ono e jomiraɓe haqqillaji laysa lataki alaykum no fawi on junahun bakkato an tabtakunde ɗaɓɓoton fadlan arsike min rabbikum immorde ka joomi mon fa ida afadtum si on duñike min arafatin on iwi arafa fadhkurullaha jante inde allah nden indal mash'aril harami ka mandeji hormanteɗi musdalifa wazkuruhu jantoroɗon mo kama hadakum wano fewniri on noon wa in kuntum hari on laatinoke min gablihi ko adi o fewnude on lamina dallina ko jeeyaɓe majjuɓe summa afidu refti daroɗon min haythu afada nasu nokku ka yimɓe ɓen daroto ɗon wastahfirullah insinanɗo on allah e junubaji mon ɗin inna la no allah kafurun ko yafotoɗo rahimu yurmeteɗo fa ida gadaytum si on lanni manasikakum dewe hajju mon ɗen fadhkurullaha jantoroɗon inde allah nden ka dhikrikum wano jantorto non ɗon aba'akum fi babiraɓe mon ɓen awa shadda dhikra ma ko ɓuri tiɗude jantore wa minan nasi no wode yimɓe ɓen man yaqulu ɓen ɓe no wiya rabbana joomi amen atina okku men fi duniya ka aduna ɗo tun wa ma lahu hara alana on tigi fil akhirati kal akhira min khalaqin geɓal wa minhum no wode maɓɓe kadi man yaqulu ɓen ɓe no wiya rabbana joomi amen atina okku men fi duniya ka aduna hasanatan moƴƴere wa fil akhirati okka amen kadi kal akhira hasanatan moƴƴere wa qina danda men azaban nari lette yite nge oɗo du'a ko ɗo ɓuri jaalade ko goɗɗo waɗata ka hajju sa yehi hay sa son jaali hoorema rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar fi hon wa qad jama'at hadhihi da'wa oɗo du'a no moɓidiri kulla khairin kala moƴƴere wa sarafat himo pottini kadi kulla sharrin kala bone fi hon ɗum fal hasanatu fi dunya moƴƴere aduna tashmalu ɗum no moɓidiri e nder mum asihatu cellal wal afiyatu e wonugol e jam wa daru rahaba heɓugol galle yaajuɗe wa zawjatul hasana e ɓeygu moƴƴuɗo wa rizqul wasiu e arsike yaajuɗo ila ma hayruna e ko wona ɗum ɗo moƴƴere aduna ɓuri ɗiɗo piiji go'o wal hasanatu fil akhira moƴƴere kadi ka lahara tashmalu ɗum ɗon kadi no moɓidiri al amna min al faza'il akbari heɓugol hoolare ñande ɗenƴere mawde nde ñande yimɓe ɓen fuu ɗenƴi huli an hara a hula go'o wa taysirul hisab ñawore ma nden kadi hara no newi ɓe dismisa keesi ɗin tinna heɓa ñawore newinde wa dukhulul janna e natugol aljanna wa nazaru ila wajhi llahi lkarimi e darugol yeeso allah ngo moƴƴere laara kadi ɓuri ɗum ɗo awa si a yahi hajjugo ta diski ala du'a ɓurɗo o rabbana joomi amen atina okku men fi duniya kaduna hasanata moƴƴere on andi kon ɗum woni moƴƴere nden kaduna wa fil akhirati okka amen kadi kala akhira hasanata moƴƴere on andi moƴƴere l'akhira kadi waqina danda men azaba nari lette yi tanni du'a bala ɓurɗo ulaika ɓeɗo lahum nodani ɓe nasibum geɓal mimma kasabu immorde konko ɓe faggiti walla sariul hisabi ko yacciɗo asbore wadhkurullaha jante inde allah nden fi ayamin e ñalɗi madudati lintaɗi faman ta'ajjala kala yacciɗo iwi mina fi yawmayni e nder balɗe ɗiɗi fala ismala e junubu fawakimo wa man ta'akhkhara kala nenniɗo woni mina balɗe tati fala ismala e bakkatu fawakimo liman ittaga wonan nden hulɗo allah wattagulla hule allah walamu andon annakum nonon ilay ko faade ka makko tusharuna moɓoyte ɗon wa minan nasi no woodi e yimɓe men man yu'jibuka ommo no hawne yo nelaɗo qawluhu konngudi muɗum ko fi hombo o aya ɗo tippi o aya ɗo ko tippi ko fi akhnas bun sharig ko nafiqijo atan nabiya sallallahu alaihi wasallam wari ka nelaɗo fa azara lahu l'islam o feññinani nelaɗo wondema o silmi o natika islam wa halafa annahu yuhibbu o wondani kadi nelaɗo wondema kanko e mo yiɗi nelaɗo wa kana munafiqan kono tawi ko nafiqijo hasanul alaniya kene on no laba khabisul batini kono nder on koko soɓi koko kaani summa kharaja min indi nabiyi sallallahu alaihi wasallam o yalti ka nelaɗo ɓay o yalti mo hotude fa marra bi zar'in li qawmin min al muslimina o ari o tawi gese yimɓe julɓe no remi ɗum no moƴƴi no ɓendi
ɓay o yi ngesa mban wa humurun kadi ngeloɗi mbabbi fof no nder ton fa aharaqa zar'a o sunni ngesa mban wa qatala al humru o wari kadi ngeloɗi ɗin fof nder ton fa anzala allahu taala fihi al ayat allah tippini kisan e nelaɗo yeeti fi makko fi ko Akhnas bun Sharik waɗi ko himo iwi ka maayi mo wolandema welɗi o yalti o yahi o yi gese julɓe o sunni o wari ngeloɗi ɗin fof nder ton allah yetti nelaɗo wa minan nasi no woodi e yimɓe ɓen man yujibuka ommo no hawna yo nelaɗo gawluhu konngudi muɗum fil hayati duniya ka gurdan aduna wa yushidu llaha o seedina allah ala ma figal wiye dow konkoni ka ɓernde makko wondema mo yiɗuma wa huwa kono kanko a laddul hisami ko sattuɗo weñje wa idha tawalla si o hucciti o yalti ka maɗa sa'a o yaha fil ardi ka leydi li yufsida fi o bonno fiya ka leydi wa yuhlika o tilfa al harsa remuruji yimɓe wan nasla e geygol nemoraɗi wallahu allah non la yuhibbul fasada o yiɗa bonnere nde wa idha qila lahu si o wiyanama ittaqilla koni hulu allah akhazatu nangam wal izzatu townitare bil ismi wondude bakkatu fa hasbuhu yonimo jahannama wala bi'sal mihadu boni daɗɗuɗi ɓay ko yiite wa minan nasi no woodi kadi e yimɓe ɓen man yasri ommo no yeeya nafsahu wonki makko kin ibtihaa fi ɗaɓɓugol mardatillahi wela ye allah on walla raufum ko hinnotoɗo bil ibadi jiyaɓe makko ɓen oɗo aya kadi ko fi homboɗo tippi ko fi suhaybu rumi lamma arada al hijra ila al madinati al munawwara lahiqahu nafarun min quraish min al mushrikin liyarudduhu fanazala an rahilatihi summa akhadha qawsahu faqala ya ma'shara quraish laqad alimtum anni min armakum rajulan wa aymullahi la tasiluna ilayya hatta arma fima bi kinanati summa adrib bi sayfi ma baqiya fi yadi minhu shay'un summa if'alu ma shi'tum qalu ji'tana sa'aluka la tamliku shay'an wa anta al'ana zu malin kasir faqala ara'aytum in dallaltukum ala mali takhalluna sabili qalu na'am fadallahum ala malihi bi makkah falamma qadima al-madina dakhala ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqala lahu alayhi salamu rabihal bai'u suhayb rumi ko koɗo na ko makka woni ka maɓɓe o ari makka noon o heɓi jawdi moƴƴa joni noon ɓay o falama iwde makka o yawa tawa nelaɗo madina ɓe rewa allah o gouraysiyankoɓe hewtitimo ka hoore lawol kamɓe makko ɓe darnimo onni me hiɗon andi noon min mi bugagol daga goto e mo ɓuralan ɗum ɓe inni probléme mo ala kala ko faalaɗa e waɗa onni onon kadi kala ko faala ɗon joni waɗe tum ɓe inni mo me iɗa andi noon an aru kamen ɗo hay fus a mara kala ko marɗa hande ka kamen ɗo makka heɓɗa onni ene accemi lanɗo simi tindini on ka jawdi andi woni ɗon makka on yaha e ƴettondi tertoɗon lan mi yaha ka mi jokka lawol an ɓenni hi o tindini ɓe ka jawdi makko ndi woni ɗon ka o mari ndi ɗon kange ko jogino kon fof ɓe ari ɓe ƴetti ɓe accitimo o yahi o ari o hewti tun ka nelaɗo tawi allah yeetike nelaɗo ko feƴƴi kon hakkude Suwaybe e Quraysiyanko ɓen ka hoore lawol o naati tun ka nelaɗo inni mo rabihal bay'u Suhayb nelaɗo inni commerce mo waɗuɗa on tono heɓike e mum mi andi ko feƴƴi kon hakkude ma e Quraysiyan allah yeetike la wa anzala llahu allah tippini azza wa jalla amtirɗo maɗum fi Suwayb o inni wa minan nasi no woodi e yimɓe ɓen man yasri ommo no yeeya nafsahu wonki makko kin ibtihaa fi ɗaɓɓugol mardatillahi yarduye allah on walla raufum ko hinnotoɗo bil ibadi jeyaɓe makko ɓen ya ayyuhalladina kono ɓen amanu gomninɓe udkhulu naate fi silmi ka dina kafatan ka fof makka wala tattabi'u tan jokku kutuwati cheytani juri cheytani innahu no cheytani lakum wonande on aduwum ko kañum binum ɓanguɗo gaygu fa in zalaltum si on oñike min baadi ma ja'atkum ɓawa ko ari on albayinatu hujjaji feeñurɗin faalamu ande anna lana al azizum ko tedduɗo e lamakimu ñeñude kuuɗe hal yanzuruna yalli ɓeeno habbiti illa an yatiyahumullah sonande allah aroytaɓe fi zulalin e ɗowɗiji min alhamami immorde duule wal malaikatu wondude malaikaɓe ɓen wa ɓudi al amru fiyake on ñaawe wa ilallahi ko faari ka allah turjawlu muru fiyakuji ɗin ruttete sal lando yo nelaɗo bani israila ɓiɓɓe annabi yaguba ɓen kam ko jelu ataynahum woni komin addanɓe min ayatin immorde mujiza mu bayinatin feeñuɗo wa man yubaddil kala wattituɗo nimatallahi nemaji allah ɗin min mbaadi ma jaatu ɓawde ɗi arde mo fa inna allaha no allah sadidu ɗi gaaɓi ko tiruɗo lette
zuyyina cuɗanama lilladina fi ɓen kafaru yedduɓe alhayatu dunia gurdan aduna lannay ɗan wa yaskaruna ɓe jala min alladina ɓen amanu gomminɓe walladina ɓen ittaga huluɓe allah fawga o mona e sengo dow maɓɓe yawmal qiyamati ñande dargal walla yarzugu mo arsika man yasha ummo faala arsikude bi hayri hisabin ko alda e hasbore kana nnasu yimɓe ɓen laatinoke ummatan waydatan jama goto fa basa llahu allah immini annabiyina annabaɓe ɓen mubashirina hiɓe weltinira gomɗinɓe ɓen natugol aljanna wa mundirina hiɓe hulɓinira yedduɓe ɓen fi natugol yiite wa anzala o tippini ma o mondude maɓɓe alkitaba deftere billaƴe e gonga li yahkuma fi o ñaawu bayna nasi hakkude yimɓe ɓen fi mahtalafu e gonko ɓe lutodiri fi e muɗum wa mahtalafa lutodirali fihi e dina kan illa alladina sona ɓen utuhu okkaɓe dina kan min mbaɗi ma jaatum mbawde arnoɓe albayinatu hujjaji feeñuɗi ɗin bahyanka gaygu baynahum hakkude maɓɓe fa hadallahu allah fewni alladina ɓen amanu gomɗinɓe limahtalafu e konko ɓe lurri fi e muɗum min alhaq immorde e gonga on bi idni e dunga e makko walla yaadi o fewno e man yasha ummo faala fewnude ila siratin faade e lawol mustaqim min foccingol am hasibtum ka on sikku onon ɓe julɓe an tadkhulul jannata on naatiray ni tun aljanna walamma yaatikum hara arali e moɗon masalul lazina sifa konko arnoɓe ɓe halaw feƴƴunoɓe min qablikum ado moɗon massathum memino ɓen ɗon albasa u sattede basal waddarraw e lorra ñabbeeli wa zulzilu ɓe dimba hatta yaqula rasulu ha nelaɗo on tigi wi'i walladina e ɓen amanu gomɗinɓe ma wonduɓe makko mata ko honde tuma noon nasrullahi ballal allah ngal arata joma daali ala nane famon inna nasrallahi no ballal allah ngal qaribum ko ɓattingal yasalunaka ɓe ara ɓe landoma e nelaɗo madha yunfiquna ko honɗum ɓe duwa ittugol sadaka ɓul ma kamɓe ma anfaqtum si wonko sakki ɗon min hayrin immorde moƴƴere falil walidayni waɗane taw jibinɓe on ɓen ɗiɗo walla grabina jomiraɓe ɓaɗodiral enɗam ɓen wal yatama e alyatimaɓe ɓen wal masakine miskinɓe ɓen wabni sabile ɓiɓɓe laawi wama tafalu kala ko golluɗon min hayrin immorde moƴƴere fa inna lano allah bi e ɗum alimum imo andi fi mum o yoɓay o kutiba farlama alaykum ɓe ɗo moɗon alqitalu hare nden wa huwa hare nden noon kurhun lakum ko aña ɗum ka wonkiji moɗon wa asa kono no tijja an takrahunde añoton sayi an hunde wa huwa hara nde hunde nde añoɗon hayrun lakum ko moƴƴere fi moɗon wa asa no tijja kadi an to hibbunde yiɗoton sayi an hunde wa huwa hara nden hunde nde yiɗoɗon sharru lakum ko bone fi moɗon wallahu ko allah yaala mo andi honɗum moƴƴani on wantumo noon laatala mu noon anda ko honɗum moƴƴani on yasalunaka ɓe ara ɓe landoma e nelaɗo ani shahril harami fi lebbi hormanteɗi ɗin qitalin fihi haɓugol heferɓe e majji ɓul ma kamɓe nelaɗo qitalum haɓugol heferɓe fihi e majji kabirum ko mawnuɗum bakkatu wa saddum kono ko sakkagol yimɓe ɓen an sabilillahi gay lawol dina allah kam wa kufrum bihi e yeddugol allah ngol wal masjidil harami e sakkagol yimɓe ɓen ka misiide hormantede wa ikraju e yaltingol ahlihi yimɓe misiide nden minnu ka misiide toon akbaru ɓuuri mawnude indallahi ka allah wal fitnatu ko shirku on akbaru ɓuuri mawde minal qatli e di haɓugol kefeere on wala yazaluna ɓe serata yugatilunakum ɓe haɓay on hatta yaruddukum ha ɓe rutta on andinikum gay dina mon kan inistata usi ɓe wawi wa man yartadid kala murtuɗo minkum ɓe moɗon andinihi o wi dina makko kan faya mutu o maayi o wara kanko kafirum ko kefeero fa ulaika ɓen ɗon habitat haray boni amalum golleji maɓɓe nin fi duniya ka aduna wal akhirate ka al akhira wa ulaika ɓen ɗon ashabu nari woni yimɓe yite ngen hum kamɓe fiha nder ɗon khalidun ko luttoɓe inna alladina no ɓen amanu gomɗinɓe walladina ɓen hajaru firuɓe wa jahadu ɓe tinni fi sabilillahi e lawol dina allah kan ulaika ɓe sifaɓe ɗi sifaji moƴƴi ɗo yarjuna heɓe jorti rahmatallah yurmede allah nden walla kafurun ko yafotoɗo rahimu yurmeteɗo yasalunaka ɓe aray ɓe landoma e nelaɗo anil hamri fi beere wal maysiri e kuppugol carte kala ko innete lotérie ɓul ma kamɓe fihima no e nder ɗin ɗiɗi ismum junubu kabirum mawnuɗo wa manafiu e nafahoy linnasi fi yimɓe ɓen ɓay ɓe kupayɓe wonde a gañoto ayi nafahoy no toon wonde wa ismuhuma kono ko junubi muɗum ɗin kanji ɗiɗi akbaru ɓuuri mawde min nafima e di nafa majji o wa yasalunaka ɓe ara ɓe landoma kadi nelaɗo madha yunfiquna ko honɗum ɓe duwa ittugol sadaka ɓul ma kamɓe al afwa koko fawti kon ka dépense si tawi dépense ma on ko 50 dollars ko ɗum woni dépense ma on ange famille ma o hiɗa mari 50 dollars a ittata sadaka ko siɗa mari 55 dollars on 5 dollars fawtiɗo ka hoore dépense ko ɗon noon ittata itta sadaka ko ɗum woni al afwa ko fawti koko ɓurti kon kadhalika ko wanni yubayyinu llahu lakum allah ɓanginiran taw allah yaati ayaje ɗen lalakum ɓela joni on tatafakkaruna on miijitoto fi duniya fi fiyake aduna wal akhirate fiyake lahara
wa yasalunaka ɓe ara ɓe landoma anil yatama fi alyatimaɓe ɓen konno ɓe duwa wondirgol alyatimaɓe ɓen ɓuli yeetoɓe islahum lahum ko moƴƴinalngol alyatimaɓe ɓen hayrum ɓuri moƴƴude moƴƴagol e alyatimaɓe ɓen wa in tukhalituhum si on jillodiri e alyatimaɓe ɓen fa ihwanukum ande ko musidɓe mo wallahu allah noon ya'lamu himo andi almufsida on bonnuɗo jawdi alyatima min almuslihi himo andi kadi on moƴƴinɗo jawdi alyatima walaw sha allahu allah kadi sino falano la anata kum o tampinayno on onon kadi wono wawirɗon noon alyatimajo on allah no wawi on ɓuri ɗum donc allah no wawma tampinde simo faala mais si kanko o tampinalima an noon ko fiyo ɗum tampiniranta alyatimajo mo alfinaɗa on walaw sha allahu si allah no falano la anata kum o tampinayno on onon kadi inna la no allah azizun ko tedduɗo e laamu hakimu ñeñuɗo e kuuɗe wala tankihu wota on jombu onon julɓe ɓen almushrikati rewɓe sirkayɓe ɓen hatta yu'minna ha ɓe gomɗina allah wala amatum mi wondi ko jombugol korɗo mu'minatun gomɗinɗo allah hayrum ɓuri moƴƴude min mushrikatin e ndi jombugol dimo sirkayɗo walaw ajabatkum haysi hawni on ngari dimo o wala tunkihu wota on jombin kadi wota on resin almushrikina worɓe sirkayɓe ɓen hatta yu'minu ha ɓe gomɗina allah wala abdum mi wondi ko resingol maccuɗo mu'minun gomɗinɗo allah hayrum ɓuri moƴƴude min mushrikin e ndi resingol dimo sirkayɗo walaw ajabakum haysi hawni on fi dimo on ulaika ɓe shirkayɓe yad'una hiɓe nodda ila nari faade natugol yiite wallahu allah noon yaɗuwimo nodda ila aljannati faade natugol aljanna wal mahfirate hafranal bisini e dunga e makko wa yubayyinu mo ɓangina ayati ayaje makko ɗe linnasi fi yimɓe ɓen lalahum belajo kamɓe atazakkaruna ɓe wajitoto wa yasalunaka ɓe aray ɓe landoma yo nelaɗo anil mahidi fi fiilordu ɓuli yeetoɓe huwa fiilordu adan ko tuundi fa atazilu nisaa woɗɗite rewɓe mon ɓen filma hiidi ka alhaali fiilordu wala tagrabuhunna wota on ɓattorɓe fi rendugol e maɓɓe hatta yatuhurna ha ɓe laaɓa fa ida tataharna si ɓe laaɓi fa atuhunna ardaneɓe min haythu amarakumullahu nokku ka allah yamiri on ɗon inna llahu allah yuhibbu tawabina himo yiɗi tuubayɓe ruttoɓen wa yuhibbul mutatahhirina mo yiɗi kadi laɓɓintinotoɓe ɓen nisa'ukum rewɓe mon ɓen harsullakum ko gese moɗon fa atu ardane harsakum gese mon ɗen anna si itum mbaadi wo no yiɗirɗon wa qaddimu ardine ko moƴƴili anfusikum fi wonkiji mon ɗin wattaqulla huli allah wa alamu andon annakum nono mulaɓuhu on hawroyay e makko ka dangal wa bashiril mu'minin weltinir gomniɓe ɓen fi natugol aljanna wala taj'alullaha wota on waɗu allah urdatan ella li aymanikum fi wondoje mon ɗen an tabarrude on moƴƴata wa tattaɓu e nden hulata allah wa tuslihu e nde moƴƴintinta baynannasi hakkude yimɓe haɓuɓe wallahu allah waasi un walla samiun ko nano konguɗi jeyaɓe makko ɓen alimum andude annuyeji maɓɓe ɗin la yu'akhidukumullahu allah nangitirta on billahwi sama kala fi aymanikum ka wondoje moɗon walakin kono noon yu'akhidukum o nangitiray on bima kasabat konko faggiti qulubukum ɓerɗe mon ɗen konko fiɓuɗon ka ɓernde wonduɗon walla khafurun ko yafotoɗo halimum muññiɗo e nennugol lette lilladhina no wodani ɓen worɓe yu'luna wonday ɓe woɗɗito min nisaihim immorɓe rewɓe maɓɓe ɓen arba'ati ashurin tarabbusu habbitagol arba'ati ashurin lebbi nayi fa in fa'u si ɓe yiltitike e rewɓe maɓɓe ɓen e nder ɗin ɗon lebbi nayi fa inna la no allah khafurun ko yafotoɗo rahimu yurmeteɗo wa in azamu si ɓe felliti noon attalaka cergal ngal ɓe desidi ko ɓe seeɗa fa inna la no allah samiun ko nano konguɗi maɓɓe ɗin alimum anduɗo annuyeji maɓɓe ɗin wal mutallaqatu rewɓe seeraɓe ɓen woni rewɓe accitaɓe ɓen yatarabbasna yo ɓe habbintin bi anfusina wonkiji maɓɓe ɗin salasata quru illaaɓe tati ɓe fiiloɓe laaɓa ɓe fiiloɓe laaɓa ɓe fiiloɓe laaɓa lanni wala yahillu lahunna dagantako ɓe kamɓe rewɓe accitaɓe ɓen an yaktumna nde ɓe suuɗata ma halagallah konko allah tagi fi aramina ka rengaje maɓɓe si tawi hiɓe wondi e reedu na ɓe suuɗu in kunna si tawi ɓe laatike yu'minna billahi ɓe gomɗini allah wal yawmil akhir ñalande sakkitine nden wa bu'ulatuhunna ko modiɓɓe maɓɓe accituɓe ɓe ɓen a haɓɓu ɓuri jojjude bi raddihinna e ruttitugol ɓe dewgal fi zalika e nder on edda in aradu si ɓe faalama islaham moƴƴintingol wala hunna no wodani rewɓe ɓen mislullazi sifa nden hunde alayhinna fawande maɓɓe bil ma'rufi ka moƴƴingol wondi gangal walirrijali no wodani noon worɓe ɓen alayhinna e dow rewɓe ɓen darajatum ɓural walla azizun ko tedduɗo e laamu hakimu ñeñuɗo e kuuɗe attalagu cergal marratani ko laabi ɗiɗi
cergal tawaygal hara si a acciti on tigi ɗa wawi antunge makko en gol ok mi artirima kadi hara cérémonie fuu so waɗata a ko an ino ɗo mi accitima woni a accitimo inna kadi mi artirima lanni fii ɗum ɗon waɗi ko laabi ɗiɗi pet si woni tati lanni haray ɗon on seedi ko be goɗɗo go jomboyamo ɓe wonda kadi ɓe yiida e mbaldi ko si on ɗon noon accitoyimo toroɗamo noon kadi jombita ko ɗoni attalaku cergal artirtengal e muɗum marratani ko laabi ɗiɗi fa imsakun haray hande kadi ko jogitolgol bi ma'rufin no moƴƴiri aw tasrihum ma accitara bi isanin no labira wala yahillakum daganta ko on onon worɓe ɓen an ta'khuzunde jaɓitoto mimma ataytumuna konko okuro ɗon ɓe shay'an ay hunde siɗon accitude ɓe illa an yakhafa si wona hara ƴettidirɓe ɓen ɗiɗo huuli allah yuqimande ɓe wawata ñinnugol hududallah keeri sariyaji allah ɗin fa in khiftum si onon waliyu maɓɓe on huuli allah yuqima wonde maɓɓe wawata ñinnugol hududallah keeri sariyaji allah ɗin fala junaha bakkatu fawaki alayhima e dow maɓɓe fi maftadat bihi e konko debbo on hino sottora tilka ɗum ɗo hududullahi ko keeri sariyaji allah ni fala tata duwa o tan jaggituɗi wa man yata'adda kala jaggituɗo hududallahi keeri sariyaji allah ɗin fa ulaika ɓen ɗon humu zalimuna woni toñoɓe ɓen fa in tallagaha si gorko acciti debbo tataɓal fala tahillu lahu on debbo dagitantako mo min ba'du ɓawo accitimo tataɓal hatta tankiya ha o jomboye zawjanka gorko go hayrahu mo wona on ɗon fa in tallagaha si on ɗon noon accitoyimo fala junaha bakkatu fawaki alayhima e dow maɓɓe an yataraja ande ɓe ruttodirta in jannasi ɓe felliti an yuqimma ɓe waway ñinnugol hududallahi keeri sariyaji allah ɗin wa tilka ɗum ɗo hududullahi ko keeri sariyaji allah yubayinu aymo ɓangina ɗiɗi qawmi fi ɓe yimɓe yalamuna andayde wa ida tallaktumu nisa son acciti rewɓe ɓen fa balakna ɓe timmini ajalahunna lajal edda maɓɓe on fa amsikuhunna jogitoreɓe bi marufin no moƴƴiri aw sarrihuhunna ma seeriron e maɓɓe bi marufin no moƴƴiri wala tumsikuhunna wo taw jogitoɓe diraran fi lorrugol ɓe litada ɗum fi on jaggitu wa man yaf'al dhalika kala waɗuɗo ɗum fagad jalama gomɗi haray o toñi nafsahu wonki makko kin wala tattahidu wo taw jogito ayatillahi aya jala ɗen husuwan jalnori wadkuru jante nimatallahi nema jala ɗin alaykum e dow moɗon wa ma anzala konko tippini alaykum e dow moɗo min alkitabi morre ka deftere wal hikmate ñenƴar sariya yaisukum bihi mo wajora on deftere nde wattaqullahu le ala wa alamu andon anna la no allah bi kulli shay'in kala hunde alimon ko anduɗo wa idha tallaqtumun nisaa son acciti rewɓe ɓen fa balagna ɓe timmini ajalahunna lajal edda maɓɓe on fala ta'duluhunna wota on haɗuɓe jombede onon waliyu maɓɓe on an yankina nde ɓe resitete azwajahunna ka modiɓe maɓɓe aranɓe ɓen idha taradaw si tawi ɓe yarlodiri baynahum makko ene maɓɓe bil marufi no moƴƴiri dhalika ko ko janta ɗo yu'azu bihi wajorama ɗum ɗo man kana kala laatiɗo minkum e moɗon yu'minu himo gomɗiri billahi allah wal yawmil akhir ñalande sakkitine nden dhalikum ko ko jantana ɗon ɗo azka lakum ko ɗum ɗo ɓurata on nafude wa atharu ko ɗum ɓurata on laɓɓinde wallahu allah yalamu mandi wanto mon on la talamuna on anda wal walidatu rewɓe jibinɓe ɓen yurdi'na yoɓe muynin awladahunna ɓiɓɓe maɓɓe ɓen hawlayni duuɓi ɗiɗi kamilayni timmuɗi liman arada wona nde on faalaɗo an yo timmarra data nde o timminta muyningol wa alal mawludi lahu no fawi jibinanaɗo on risquhunna ñammingol ɓe wa kiswatuhunna holtingol ɓe bil marufi no moƴƴiri la tukallafu defetake nafsum wonki wo wonki illa wusaha sona ɓerutaga makki on la tudara wota lorrire walidatun debbo jibinɗo mbi waladi ha saabu ɓiɗɗo makko on wala mawludun lahu wona gorko jibinanaɗon kadi duwa lorrirede ɓe waladi saabu ɓiɗɗo makko on walal warisi no fawirono wo mithlu zalika sifa ko ko janta ɗo fa in arada si ɓe falama kamɓe ɗiɗo fisalan entugol bobo on antaraɗin hara koye yarlodiral minhuma immorde maɓɓe waɗa shawrin e disodiral fala junaha bakkatu fawaki alayhima e dow maɓɓe wa in arattum son falama onon worɓe ɓen an tastardi unde ɗaɓɓoton ko muyninana on awladakum ɓiɓɓe mon ɓen fala junaha bakkatu fawaki alaykum e dow moɗon ida sallamtum si tawi on hendina e ɓen ma a tawi ton ko duwa ɗon ɓe junnude kon bil marufi no moƴƴiri ka sariya wattaqullahu le allah wa alamu andon anna laha no allah bima ta'maluna kala ko wonɗon e gollude basirun ko sutiɗo walladina ɓen worɓe yutawaffawna mayayɓe minkum ɓe moɗon wa yazaruna ɓe accira ɓawo azwajan sonnaɓe yatarabbasna ɓen sonnaɓe habbintin bi anfusinna wonkiji maɓɓe ɗin arbata ashurin lebbi nayyi wa asran e balɗe sappo ɗum woni heynagol fa ida balagna si ɓe timmini ajalahunna lajal edda maɓɓe on fala junaha bakkatu fawaki alaykum e dow moɗon onon worɓe ɓen fima falna e konko ɓe wuufi anfusinna ka wonkiji maɓɓe bil marufi no moƴƴiri ka sariya wallahu allah bima ta'maluna kala ko wonɗon e gollude habirun ko humpitiɗo wala junaha bakkatu fawaki alaykum e dow moɗon onon worɓe ɓen fima arrattum bihi e konko weeɓito ton min hitbati nisa immorde ƴamugol rewɓe ɓe moodi mum maayi
aw aknantum ma suuɗon ɗum fi anfusikum ka wonkiji moɗon alima allahu allah no andi annakum no onon satadkuruna hunna on anditay fi maɓɓe walakin kono la tuwa'idu hunna wota on foɗodir e maɓɓe sirran e gundo harayɓe ka edda illa an taqulu sonade wowlo ton qawlan konngol ma'rufa moƴƴol wala ta'zimu wota on fillitu uguda tan ni kay fiɓugol dewgal ngal hatta yabul khal kitabu ha edda on yotto ajalahu lajal makko wa'lamu ande anna la no allah ya'lamu mandi ma fi anfusikum kala ko woni ka nder wonkiji moɗon fahdharu awarente e makko wa'lamu andon anna la no allah ka fu ɗum ko yafotoɗo halimum muññiɗo la junaha bakkatu fawaki alaykum e dow moɗon onon worɓe ɓen in tallaktumun nisa son acciti rewɓe ɓen ma lam tamassuhunna ko adi on memodirgol e maɓɓe aw tafridu lahunna ma ko adi on farlalgol ɓe farida tan teŋe wa matti uhunna dakmiteɓe alal muusi no fawi yaajiraɗo qadaru ittiri ko yaajira kon walal mugtiri no fawi kadi on faaɗiraɗo qadaru ittiri faaɗede makko nden mata an ɗum ko dakmitigol bil marufi no moƴƴiri ka sariya haqqan ɗum ko haqqe alal musinina e dow moƴƴinaɓe golle ɓen wa in tallaktumuhunna si on acciti rewɓe ɓen min qabli ko adi an tamassuhunna on memodirgol e maɓɓe wa gad farattum lahumna gomɗi hara noon on farlanino ɓe farida tan teŋe fa nisfu junneɓe feccere ma farattum konko farlan ɗon ɓe teŋe illa an yafuna si wona hara ɓe innuɓe yaafike aw yafuwa ma yaafo alladi on biyadi mon e jungo mum uguɗa tunni ka e fiɓugol dewgal ngal ɗum woni waliyu makko on wan ta'fu ko nde yaafotoɗon onon worɓe ɓen aqrabu ɓurata ɓattinde littaqwa kulol allah wala tansawul fadla wotan yejjitu ɓural ngal baynakum hakkude moɗon inna la no allah bima ta'maluna kala ko wonɗon e gollude basirum ko sutilo hafizu rente ala salawati e dow julɗe ɗen joyi wa salati lusta tentini julde hakkundere nden ɗum woni alansara wa qumu lillahi darano ɗon allah ganitina hara kon yankiniɓe fa in khiftum si on huuli ayɓe fa rijalan juule hara hiɗon seppude awruko manam ma juulon hara hiɗon waɗɗi fa ida amintum si on hoolike fadhkurullaha jante inde allah nden kama allah makum wano andiniri on noon malam takunu konko laatanoki talamuna e ɗon andayno walladina ɓen worɓe yutawaffawna mayeɓe minkum ɓe moɗon wa yadharuna ɓe acca aswajan sonnaɓe wasiyatan haray ko wasiyanagolle aswajim sonnaɓe maɓɓe ɓe mata an ko takmitugol ɓe ilal hawli ha hitande timma hayra ikhrajin ko alda e yaltingol ɓe o aya ɗo ɗum ɗo ko fewndo islam on fuɗɗi tum hari si gorko mayi ko hitande debbo on to mais ɗum ɗo bortira aya lebbinayi e balɗe sappo on hayra ikhrajin ko alda e yaltingol ɓe fa in kharajina si ɓe yaltani hoore maɓɓe fala junaha alaykum mara e bakkatu fawaki on fima falna e konko ɓe wufi anfusina ka wonkiji maɓɓe min marufi no moƴƴiri ka sariya walla azizun ko tedduɗo e laamu hakimu ñeñuɗo e kuuɗe walil mutallagati no wodani rewɓe accitaɓe ɓen mata un dakmitede bil marufi no moƴƴiri ka sariya haqqan ɗum ko haqqe alal muttaqina e dow huloɓe allah ɓen kadhalika ko wanni yubayyinu llahu lakum allah ɓanginiranta on ayati ayaji makko ɗen lalakum beɗa joɗon taqilun on haqqilay alam tara ya tinali hawiɗa yo nelaɗo ila alladina faade ɓen haraju yaltunoɓe min diyarihim ka galleji maɓɓe wa hum hari kamɓe ulufun ko ɓe guluje hadaral mawti ka hulugol mayde fa gala lahumullahu allah dalani ɓe muutu awa maye summa refti ayahum mo wurnitiɓe inna la no allah ladu fallin ko joom ɓural ala nasi e dow yimɓe ɓen walakinna actara nasi kono ko ɓuuri ɗurude e yimɓe ɓen la yashkurun ɓe yettata allah fi nemaji makko ɗi wa qatilu haɓe fi sabilillahi e lawol dina allah kam wa alamu andon anna la no allah samiun ko nano konguɗi jeyaɓe makko ɓen alimum anduɗa annuyeji maɓɓe ɗin man dha alladi ko hombo woni on yugridullaha ñawlowo allah garda ñamade hasana moƴƴude fa yudaifahu law o sowitanamo ɗum ad afan cowalle katira tan ɗuɗude walla yagbidu himo ɓittinana on mo faala ɓittinande hara naafi himo añimo wa yabsutu himo yañana on mo faala yañande hara naafi himo yiɗimo waylay ko faade ka makko turjauna ruttete ɗon si on maayi alam tara yatinali hawiɗa nelaɗo ilal malay faade on jama min bani israila immorde ka ɓiɓɓe annabi yaqub min baadi moussa ɓawa feƴƴugol annabi moussa id qalu tumande ɓe wiyanno li nabiyyi lahum annabajo maɓɓe on no inne shamun ɓe innimo ibath lana darnan men malikan lanɗo no gatil men haɓa hayɓe men ɓen fi sabilillahi e lawol dina allah kan qala annabajo maɓɓe on inni ɓe hal asaytum no tijja e mon onon in kutiba si farlama alaykum e dow moɗon al qitalu hare nden allah to gatilunde on haɓoyta galu ɓenni wa malana kon ɗum haɗata men allah no gatilande men haɓoyta fi sabilillahi e lawol dina allah kan wa gad ukhrijna gomɗi men yaltinama min diyarina ka galleji amen wabnayina ɓiɓɓe amen ɓen kadi warama falamma kutiba ɓay noon farloyama alayhim e dow maɓɓe alqitalu hare nden tawallaw ɓe hucciti illa qalilan sona seeɗa ɓenin minnume maɓɓe walla alimum ko anduɗo bi zalimina toñoɓe ɓen wa qala lahum wiyani ɓe nabiyuhum annabajo maɓɓe on inna allaha no allah qad ba'atha lakum gomɗi o darnani on taluta o inneteɗo taluta malikal lanɗo
قالوا بني أن يكون له كون لا ترانتم الملك لامغون علينا هوري أمين ونحن كمنن أقبل جوجد بالملك لامغون منو يدين مكو كانكو تالوت ولم يوت كانكو وكاك ساعة ياجين من المال إمر جودي قال أن بعد ما بيون إني بإن الله نو الله لاستفا وسبك مو عليكم هوري مودون وزاده بيدي مبسطا كم في العلم كغندل والجسم كباندو walla yuti o kay mulkahu laamu makkongun man yasha ummo fala okude walla wasin ko yaajudo mojjere alimun andudo hombo hande mayre wa qala lahum yani be nabiyum annabajo mabbe on inna ayata mulkihi ko woni al alama laamu makkongun e hore modon an ya'tiyakum ko de aroyta on attabutu kankiran wal tawreta ngal fihi no e maggal sakinatun dejere min rabbikum mimorre ka jomi modon wa baqiyatun e konko hedditino mimma taraka imorre konko accuno alu musa yimbe mudum wa alu harun e haruna yimbe mudun tahmilu haranu londingal al malaikatu malaikabe ben inna fi dhalika woni ko janta do la ayatan mande lakum fi modon in kuntum solati mu'minina gomdimbe falamma fasala talutu baytalutu yaltidi bil junudi e konungum dala o makani be inna la nalla mubtalikum bi mujarribirde on binaharin ciangol faman shariba kala yardo minno e ciangol gol falaysa on do lataki minni jeyaado e jokkay bela wa man lam yatamu kala non mo meeɗaali caangol fa innahu noon ɗo minni ko jeyaɗo yan illa man ihtarafa si wona hala ko won ñeɗuɗo hurfata ñeɗande ɓe yadi ka jungo makko fa sharibu ɓe yari minno immorde caangol ngol illa galilan si wona seeɗa ɓeni minnuɓe maɓɓe falamma jawasahu ɓay o lumbi caangol ngol huwa kanko talut walladina eɓen amanu gomɗiɓe ma ho wonduɓe makko qaalu yarunoɓe ɓen inni la taqata lana mbawdi alana en alyawma hande ɓe jaluta fi haɓidugol e jaluta wajunudi e konu makko gon qala alladhina wi be yajunnuna filitu bi annahum no kambe mulaqulla be hawro ya Allah ka dargal kam heewi min fiatin immurde jama qalilatin fandudo khalabatu o fola fiatan jama kasiratan dudo biznillah e dunga e Allah walla ma asabirina mo wonde munyibe ben walamma barazu baybe yaltitani li jaluta wajunudi e konu makko gon قالوا بإني ربنا جوم من أفريق جورو أرينا إدو أمن صبرا منيال وثبت تبنتين أقدامنا تبي أمن دين هرمن دوغتا وانصرنا ولو من على القوم الكافرين دو يم بهفر ببن فهزموهم بفول بإذن الله يدونا الله وقتل داود ورجالوت وآتاه الله الله أوكم الملك لا مغو ولكمة ينجل سريا وعلمه أندين مما يشاء كونكو فعلامو أندين دي ولولا دفع الله الناس سيونانو ko Allah duñirno yimɓe ɓen baadawum yoga maɓɓe bibadin yoga la fasadatil ardu leydi ndin bonayno walakinna Allah kono Allah du fadlin ko joom moƴƴere alal alamina e dow windere nde tilka ɗeɗo ayatullahi ko ayaji Allah natluha meɗen janggaɗe alayka e dow maɗa e annabijo bil haq e hoore gonga wa innaka no Allah minal mursalin pellet ko a jeeyaɗo e nulaɓe ɓe فقال الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونفعنا ما قال ربنا وكاتبنا لنا من الشاهدين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ميتا إلا رحمته ولا تائبا إلا قبلته ولا سائلا إلا آتيته ولا عدوا إلا خذلته ولا ولدا إلا أصلحته ولا زوجة إلا سخرته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة يا لك رضا ولنا فيها سلام إلا أنتنا على قضائها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نعوذ بك من الخوف إلا منك ومن الركون إلا إليك ومن التوكل إلا عليك ومن السؤال إلا منك ومن الاستعانة إلا بك أنت ولينا نعم المولى ونعم النصير وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.